Uyg'ur örp odatlari. Uyg'ur madaniyati. Uyg'ur örp odatlari. Assalomu alaykum aziz ekran oldidagi ko'rarmanlar, qadrli xalqim. Barchangizga Berna qizinglardan o'tliq ham mehr muhabbatlik salom yo'llayman. Shabnam To'rt televiziyasidagi Uyg'ur madaniyati programmasi o'z ishini davomlashtirdi. Endi bugungi programmamiz Olmut shahri Do'stlik uyida Cumhuriyetlik Uyg'ur etno-madaniyat markazi yanidagi xonim-qizlar kengashi uyushtirgan Madaniyatlik ana, madaniyatlik avlod nomli konferensiya haqida bo'lmoq. O'tgan yilning 5-dekabr kuni Olmut shahridagi Do'stlik uyida Qozog'iston Xalqi Assambleyasi Cumhuriyetlik Analar kengashining tashabbusi bilan elimizda yurgizilayotgan Madaniyatlik ana, madaniyatlik millat loyihasini amalga oshirish maqsadida Qozog'iston Uyg'urlarining Cumhuriyetlik etno-madaniyat markazi yanidagi xonim-qizlar kengashining uyushtirishi bilan Madaniyatlik ana, madaniyatlik avlod mavzusida konferensiya bo'lib o'tdi. Bugünkü mana analar günü hanım kızlarınki orlusu nayet yaxşı oldu. Ötkünü bu analarımızın terbiyesi yaxşı olduğumuzda o bizim elimizin de kelgüsüdeki bizim orpağımızın terbiyesi yaxşı oldu. Şunun için bugünkü nayet çoğun tesir aldık. Mana Nazipam nayet özünün yaxşı sözünü ötketti. Bu analarımızınki özümüzün dınıdı mı cennette kayakta dese analarının ayağına asıt dedi. Terbiyelik ana, anlık ana, ilimlik, bilimlik ana bu urpaqның yaxşı elimizge, xalqның abroyunu kötürdüğün, adab axlaqlıq, ata ana yaxşı qaraydıgan urpaqlarını tərbiyəlep çıxdı. Şunun için bu analarının ki, qoşulup, formlarını ötküzüşü nayetli orulluq tabi hesaplayma. Ötkünü ana bir qoşulda 5 gün təvrətsə, bir qolda yerçəni təvrətdi. Analarımızın işidir mi? Elimizge ülgü olduğun, xalqımızga ülgü olduğun, xalqımızın çoğun işlerini başqardıgan analarımız çıxdı. Bizim özümüzün bırak urpaqlarga qaraydigan bolsaqlarmı, analarımızın qanchalik batırlıq bilan, qanchalik aqlliq, qanchalik parasatlik ishlarni qilganini biz ömrümüzde ko'ryapmiz. Asosliq bizning mana bilim berish o'rinlaridami analarimizniki bilim berdiganligi har taraflama bu anasiz bizning hayotimizning bo'lmaydigini bir hisob ko'z tutilgan holatda bugungi bu forum o'tdi. Analarımızga uzoq ömür, tan salomatlik, muştaq angliq saviyarik analarımız ko'payaversin. Mazkur faoliyatga Olmuti shahri, shundaqla Uyg'ur, Panfilov, Emgakchi Qozoq, Talg'ar, Qarasay, Ili nahiyalaridan bir to'p delegatsiyalar ishtirok qildi. Konferensiya berishida Uyg'ur onalarining, xonim-qizlarning jamiyatdagi roli, faoliyatchanligi ham bola tarbiyasi haqida muhim masalalarni muhokama qildi. Я очень благодарна вам за приглашение на такое замечательное торжество. Организация на высшем уровне, все так красиво. И я рада была, воспользовавшись этим моментом,
продемонстрировать некоторые наши работы вместе с Халимой Турсуновной. Вот. Но у нас образы немножко стилизованные. Я думаю, что всем понравилось, потому что, судя по аплодисментам, потому как встречали нас сегодня зрители, я очень рада, что всем понравилось. Побольше вам таких мероприятий и благодарных зрителей. Bu işçarını ep mangıcı Cumhuriyetlik Uyghur Etno Medeniyet Merkezi yenidiki Hanım Kızlar Kengişinin reisi Senem Bişirova barç kelgen mehmanlarga konferensiya qatnaşqıçılarga özünün ılıq salımını yollap, kiriş söz bilen içip asasi maqsadiga to'xtalgandan keyin kelgen mehmanlar ve ziyali ehli bilen barchini tonuşturup ötdi. Hayırlı gün Cenab-ı kavim, ayaklı analar. Esselamu aleyküm kaderli nurani analar, güzel hanım kızlar. Hürmetli konferensiya konakları. Bugünkü Kazakistan Halkı Asambleyesi Respublikalık Analar Kengesi'nin бастауымен жүргізіліп отырған мәдениетті ана, мәдениетті ұлт жобасını жүзеге асыру аясында Қазақстан ұйғырларының Республикалық этномәдениет орталығы жанындағы Ханым Қыздар Кеңесінің ұйымдастыруымен өткізіліп отырған мәдениетті ана, мәдениетті ұрпақ атты конференцияға қош келдіңіздер. Andan keyin dastlabki təbrik sözünü Cumhuriyetlik Uyghur Etno Medeniyet Merkezi'nin reisi, Қазақстан Halkı Assambleyası Kengişinin əzası, hem Қазақстан Cumhuriyeti Prezidenti yenidiki Milli Qurultay Kengişinin əzası Şahimerdan Hüseyin oğlu Nurumov'a berildi. Hakikaten bugün nəhayət көзге аларлық, тілге аларлық, nəhayət məzmunluq konferensiya ötті, әncüman ötті. Onun için ana деген muqaddas at. Şunun için yine sözünü ettim, anı jut, anı vətən, anı yer deyimiz. Endi yakında özаңlar yaxşı bilsizler, Қазақстан Uygurları 100% özüneki tavşını Qasım-Jomart Toqayevqa, 99%'ni Qasım-Jomart Toqayevqa bədi. O osma Қазақстан Uygurları Qasım-Jomart Toqayevqa özünün avazını berip, birinci növbətdə özlərinin balçaqısınınki, nəvir-çəvirsinin bugünkü bəxtlik hayatığı bədi. Özlərinin tavşını ət kündeki Uygurlarınınki, Қазақстан Uygurlarınınki, özlərinin balçaqısının bəxt üçün bədi. Şunun üçün, mana hazır biz Qazaxstanlıqla Qasım-Jomart Toqayev'nin başçılığında, prezidentimizin başçılığında Yeni Qazaxstan, Adaletli Qazaxstan kuruşunu başladık. Bir yerde elbette anının rolü nahit yok. Hazır bu doğruluk encümanda, konferansiyada keng toxtaldı. Hakikaten biz bugün günün, et günün evladını terbiyeleşimiz gerek. Çünkü Qasım-Jomart Toqayev mətti, Yeni Qazaxstan kuruş 5 günlük, 5 yıllık okat emez. Bu bir neçə yıllar mabayında kurulduğun okat. Bu çoğun cemiyet, yeni sistemi kuruluş gerek. Yeni hükümet kuruluş gerek. Жаңа Qazaxstan. Şunun için bununla layık, Yeni Qazaxstan'a layık yeni evlat kuruşumuz gerek. Elbette bir yerde anıların rolü bek çoğun. Bek çok. Endi ebeki yeni memleketimizge yeni evlat terbiyeleş için yeni anıların rolü çoğun bolğandan demek anılarımız mı şundak yukarı derecede buluş gerek. Yukarı derecede bilimlik buluş gerek. Yukarı derecede medeniyetlik buluş gerek. Fakat şu vaxtla özünün terbiyelatkan ballarıma yukarı derecede okumuşluk buldu ve hem terbiyelik buldu. Şunun için elbette hazır til toğırlıq nəhayət yaxşı gəplər boldu. Til, anı til o bizdeki Qazaxstı irgetası, bomысы fundamentimiz. Bana til, medeniyet, yakımız bizim urf-adet, o milletinin asası. Milletinin asası. Şunun için biz anıla öyünün ilgisi, kazanın ilgisi, bizge aqsut berip çoğunqan anıla, demek özümüzün atı babudun kivatkan, mыңлыған жылlar mabayında kivatkan urf-adetimizni, onundaki tilimizni sındırıştıma özünün çoğun rolünü atqış gerek. Mana bu toğırlığım bugün keng toxtaldı. Mana bir yerde hazır mana o tarafı Aqtau'dun, bu tarafı o Yerket'ten, bizim paytaxtımız Astana'dan hanım kızlarının rəhbərlər ki otadı. Gideti 130'dan köpərək kodayım.
Бұның әрбір bu yerде kelgen hanım kızların reisinin akısında yüzlügen anım var. Mümkün mыңılған alım бар çoğunluklarda. Ben oylayman ki bugünkü buған muşu mezmunluk bizning konferensiyamizdeki belki aytilgan bay sözlerini, keraksiz sözlerini, aşırıp desem tarihi sözlerini şu jutki bizniki anlığa yetkizdi dep oylayman. Bizniki anılarımız sыңылlarım, құрбыларым, күннің, бүгінгі күннің Қазақстан нәқ құрғышы Қазақстанлықларны тәрбиелейді деп ойлаймын. Пәйтін деп шunu етіп кетеді дегенім, бүгінгі конференциямыз жоғарғы дәрежеде өткізілді. Бияда әлбәтте мана 30 жылдың көп өзінің уақытыны жәмият işlerге бағышталған. Біздің Cumhuriyet Uyghur Eğitim Medeniyet Merkezi'nin yendeki hanım kızlar kengişindeki reisi Senem Bişirova'nın işi ve rol de bilme. Növət söz ağan Natıq Qazaxstanın xizmət görsətən ərbabi, şair, yazğıcı və jurnalist Səvlə Dostcanova Mağazbek qızı barlıq konferensiya qatnaşqıçılarına özünün səmimi dostluq salamlarını yolladı. Səvlə Mağazbek qızı özünün Qazaq, Uyğur xalqı icil innaq hayat keçirvatqan Uyğur nahiyəsinin Aqtam yezisida dunyoga kelganligini aytib, shu yezidagi ikki xalqning мәңгілік достығы haqida to'xtalib o'tdi. Uni kitob o'qishga Uyg'ur ustozlarining da'vat qilganligini mamnuniyat bilan tilga oldi. Bugungi kundagi qo'l yetkazgan utuqlarimda Uyg'ur qarindoshlarimning ko'p ulushi bor deb aytalayman. Men ayni shu tog' bag'riga joylashgan go'zal Aqtam yezisida Uyg'urlarning orasida cho'ng bo'ldim. Uyghur tilidimi erkin sözleymen. Uyghur dostlarımı köp. Şunu bugün dostumның Tonuneni namlıq şiirimni okup berey dep öz icadıdan yazılgan şiirini okup berdi. Dostum tanıdık tokaşı деген. Sazın salar Kaşgarдағы ескенмін, Uyg'urlarning ортасында өскенмін, таңданбаңыз, жүрсөрнегі олардың арасында менің өмірім кескенмін. Ас ауқатпен берген жанның ләззатын, диқан болып жердің түбін қазатын, Uyg'ur деген ағайынға еңбекқор, күн шығыстан жағып жүрген өз отыр. Назгүлмі ұлтпақ қайтсан сырдастан, мұқамдары тарихынан сырашқан, тәуелсіз ел бола алмаған сырасын, махаббаты қасіретке ұласқан. Бой жеткені қардың қызын билеген, ер жеткені тас темірді илеген, Uyg'ur деген ағайынның тілі бай, ұнатпаса лақамымен түйреген. Қазақшасы басқұрттарды ұтады, домбыраның бауырындай тұтады. Uyg'ur деген ағайынның тілі бай, Uyg'ur деген бақпан халық, бабадан жарқарақат бақтарын жұпары. Ортасында осы ғажап халықтың туылдым да көп өнеге алыппын, шамшырақтай жарқырадым демейін, балауыздай оңашада жаныппын. Жарымды көңіліне түсіріп, бала досқа жыр арнабен түсініп, сәлемдеме жіберіпті елден деп, маған арнап таңдырып қаш пісіріп. Andan keyin Dostluq öydəki Uyğur tili fəninin oxutquçuları Mervanə Manapova bilan Dilziba Manapova ana tilini saqlash bizning asosiy vazifamiz.
Каспий Жәмиятлік университетінің профессоры, психология пәнлерінің намзыты Асем Саитова ана қолыдығы балының бейхәттәрлігі. Cumhuriyetlік Anılar Kengişinin reisi Зорем Ауытова ана тылым дана тылым. Алматы шәһәрлік 25-ші Ağrıxanның врачы Диләрәм Абдимитова аял саламәтлігі, милләт саламәтлігі. Аламәт продюсерлік мәркізінің мұдыры Қалбнур Арып қыз балыда güzellikni qeliplashtirishdagi milliy qadriyatlarimiz mavzulari atrofida doklad o'qidi. Shundaqla ular ana tilimizni saqlash, bola tarbiyasi, ana bilan bolaning salomatligi, milliy urf-odatlarimizni o'zgalarga tonishtirish va boshqa muhim masalalar atrofida o'z o'y-fikrlari bilan bo'lishdi. Бүгін mana Алматының дәл отырдыки чоң Қазақстанның мұстақилік елан қылынған залда Cumhuriyet Uyghur Etno Medeniyet Merkezi'nin Hanım Kızlarının Kengişi çoğun bir konferans uyushtirdi. Bu nihayetli ramzlik ehmiyetga ega sebebi ana nihayet ulug' tushuncha, qaysi millatda bo'lsin, qaysi elda bo'lsin, anadek ulug', anadek qimmat narsa yo'q. Shuning uchun musulmonlarning jannatning ochqichi analarning oyoq ostida degan gaplar bor. Shuning uchun mana bugun biz analarning martabasini ko'tarish uchun emas, umuman xalqimizni tarbiyalash maqsadida o'tkazilgan bu konferensiyadan bek cho'nqur ta'sirot oldik. Bugun hammanglar shunday chiroyli uyushtiribsizlar, qatnashibsizlar. Mana chetidan milliy taomlar ko'rgazmasidan tortib, yosh rassom qizlarimizning ko'rgazmalari, qo'l hunarlarimiz ko'rgazmalari, usullarimiz, naqshlarimiz hammasi yangrab, biz Qozog'istondagi Uyg'ur onalarining naqadar madaniyatlik, naqadar ulug' ekanligini yana bir qatim isbotladik deb o'ylayman. Analarni biz har doim qadrlashimiz kerak. Bal tarbiyasi, millat tarbiyasi anadan boshlanganligini unutmasligimiz kerak deb o'ylayman. Shuning uchun bundaq ishlaringizga qutlug' tilaymiz Qalbinur. Sizga nihoyatda cho'ng minnatdorligimizni bildiramiz. Bundaq ishlarni nihoyatda nurg'un qilyapsizlar. Mana bir onaning vazifasini atqaryapsiz. Mana shu ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Har qachon mana yaxshi kunlar ko'rishaylik. Shuning uchun onaning jinini 41 deydigan. Ota-onalar bilan ustozlar bog'lanishda bo'lib, bir maqsadda bo'lib, amalga oshirsa, biz hurmat qiladigan har bir o'quvchi, mening maktabim, mening ustozim yaxshi degan g'urur bilan so'yinib o'qisa, mana shu vaqt biz madaniyatlik ona, madaniyatlik avlodni rivojlantirib va maqsadimizga yetamiz. Mashhurlagan barliq qatnashib o'tgan mehmonlarga, ota-onalarga va onalarga hammalarga zo'r tan salomatlik bilan qatnashishlarga va meni diqqat bilan tanishinglarga ko'p rahmat. Her xil mavzudagi dokladlar o'qilib bo'lgandan keyin konferensiyaning xulosa so'zi Qozog'iston Xalqi Assambleyasi yenidagi Cumhuriyetlik Anılar Kengişinin reisi Nazipa Shanayga berildi. O yuqorida so'zga chiqqan har bir dokladchining mavzusiga alaydan to'xtalib, o'zining fikrini tovandikicha izhor qildi. Zoran Üniversitesi'nde ustazlar çok kuvvetli olsa orada biriktik. Oğda. Kalbimde sizin ayetleri yedi. Şu yerde canlılar patriotiydi. Medeniyet ot bulup yenip durduğuna insanlar aynen şu del anılar, aynen şu del hanım kızlar. Kız bala, o milletimizin geleceği, cini, kız bala, o barcha iqlimning ra'nosi guli, qiz bola, o illiq oilaning tatlıq elbisi, qiz bola, o ota-onaning shodlik kulgisi. Hayotda o'zining alohida yo'lini izlagan har bir qiz bola, talantli, tinimsiz mehnati tufayli o'z yo'lini tepib, yolduzi chaqnaydi, xolos. Қазақстан Халқы Ассамблеясының жанынан Аналар кеңесі 2014 жылы құрылған болатын. Алдында тұрған негізгі мақсат ол ұрпақты тәрбиелеу. Себебі ана ұлтты тәрбиелейді. Олай болатын болса, бүгінгі ашық ғаламда мың сан ақпараттың ішінде ағынменен өз түп тамырынан ұрпағымыз қол үзіп кетпеу үшін біз аналарды міндетті түрде басын қосып, осы бағыттағы жұмысты жүргізуді алдымызға мақсат қойдық. Қазақстан Халқы Ассамблеясының жанындағы аналар кеңесінің құрамында 200-ден астам ұйым бар, 13 мыңнан астам мүше бар. Оның ішінде әр этномәдени
бірлестіктің жанынан құрылған осындай аналар кеңесі жұмыс істейді. Бүгін міне ұйғыр республикалық этномәдени бірлестігінің жанындағы аналар кеңесінің үлкен жиынына қатысып отырмыз. Бұл қажеттілік кеше ғана өткен сайлаудан кейін біз бүгін ең бірінші болып ұйғыр этномәдени бірлестігінің жиынында кездестік. Біз жаңа Қазақстанды құратын, жаңа ойлы азаматты тәрбиелейтін аналармыз. Олай болатын болса, алдымызда қандай мақсат бар? Негізі қойған мақсатымызға біз жету үшін қандай шаралар атқаруымыз керек? Қоғамда бүгін қандай проблема бар? Міне сол мәселелерді талқылау үшін жиналған бүгінгі конференция өз нәтижесіне жетті. Қорытындысы жақсы. Жалпы қаралған тақырыптар, мысалы, ана тілінің қадірі, себебі әр этнос міндетті түрде өз тілін білу керек, өз мәдениетін білу керек, салт дәстүрін білу керек, тарихын білу керек, себебі ұлт сонымен қалыптасады. Сол өзін білген адам ғана басқаны сыйлай алады. Қазақстанның патриоты болу үшін ол бірінші өз ұлтының патриоты болу керек. Сондықтан міне бүгін қаралған мәселелердің ішінде сол ана тілін білу, оның ішінде мәдениетін дәріптеу, сонымен қатар жалпы қоғамдағы өзекті болып тұрған психологиялық қарым-қатынас, сол сияқты қаралған мәселенің бәрі қажетті. Сондықтан ойлаймын, қатысушылар бұл ақпаратты әрқайсысы өз өңіріне жеткізеді, іске асыруға қолға алады, және де нәтижелі шарадан кейін аналар кеңесінің құрамы кеңейеді, қызығушылық танытатын адамдар көбейеді. Конференцияның яны бір қысымыда мәхсус uyushturulgan қахырман вә атақлық ұйғыр аяллары, ұйғыр нені вә оның түрлері, ұйғыр милли таамлары вә оның түрлері, ұйғыр аялларының қол hünərvənçiligi, şairə, alimə həm jurnalist xanım qızlarımızın nəşr qılınvatqan kitab jurnalları, Uyghur milli kiyim keçəkləri, baş kiyimlər, yəni dopa və onun türləri, Uyghur rəssam qızlarımızın sürətlə körgəzmələri, həm gözəllik aləmidəki çaç kütüş və pədəzleniş boyunca uyuşturulğan körgəzmələrə barcha kelgan mehmonlar səyahət qildi. Bu fəaliyyətmi nişanğa yetdi. Мәзкур конференцияны uyushtuğuchi Cumhuriyetlik Uyghur Etno-Medeniyet Merkezi yenidagi Xanım-qızlar kengişinin reisi Sanam Bishirovaga, yar yo'lak bo'lgan merkez yenidagi barliq xanım-qızlarga, yosh qiz-yigitlarga, barcha kelgan xanım-qızlar rahmat aytib, ishlariga utuqlar tiladi. Бүгін көптің күткен күніміз бүтін менің бұрынтын мұшу Cumhuriyetlik Uyghur Medeniyet Merkezi'de hanım kız болып işlettiğim 10 yıl toluptu. Менің алдым қойған мақсатым бүтін аналарының бешini қошып, бірлікні, ittifaqlığını сақлап, келешекте балаларымызға үлгі боларлық аналар бұл сүпітімізде балаларын қандақ тәрбиелеш, келешегіміз аш біздің балаларымыз. Шуның үшін бүгін мен ең бәқтілік емес, шүнчілік бүгін шүнчік исіл аналарымыз келіп, шүнчілік мұш конференцияны жұқыр дәрежеде өткәздік. Келешекте алдымыз қойған нұрғын мақсатларымыз ба, шу мақсатларға Алла біздің еткізсін әмімізіне. Ayallani үйнің зенити, айылның бәркети, hayatның gülleri deydiken. Mana şundaq özünün bağ hayatını xalqımız, мәдәниет, сәнәт, мәтбуат, marifimiz üçün sərf qıb kevatqan. Bolupmu Cumhuriyetlik Uyghur Etno-Medeniyet Merkezide 30 yıldək vaqt içide maddi hem mənevi cəhətdən yar yölək bolğan. Bugün gündü bolsa Xanım-qızlar kengişinin reisi süpütü bilen 10 yıl mabayında xizmət qıb. Barcha Qazaxstandagi fəaliyyətçan Uyghur anılar xanım qızlarıға болған чексіз hürmetini мәзкур конференцияда өз мәбліғіға тәсіс қыған Mehrivan ana medalini тәнтәнлік рәвіште тапшыған сахавәтлік есіл инсан Sanam Bishirovaga Ali ehtiramlar bildirib, işlərinizə yanımı utuqlar tiləyimiz. Harman Sanam